Ibintu byinshi bihindura amateka y'isi ntibitangira ari ibintu binini. Bitangira ari akantu gato ugasanga isi yose iri mu ihangana. Uyu munsi tugiye kuganira ku makimbirane ari kuvugisha benshi. Ese ni amakimbirane asanzwe cyangwa ni intambara ishobora guhindura ububanyi n'amahanga ku isi? Reka twinjire mu kiganiro, ndi kumwe na Ngabo nk'uko musanzwe mubimenyereye. Ngabo, umeze neza? Meze neza cyane. Reka twinjire muri iki kiganiro rero turebe ku makimbirane y'ibi bihugu bibiri. Ngabo, abantu benshi bari kuvuga ku makimbirane ari hagati ya Israel na Iran. Yego. Ese ni ikibazo gikomeye? Ni ikibazo gikomeye cyane. Mu burasirazuba bwo hagati ku ikarita y'isi hari amakimbirane ashobora guhindura amateka y'isi yose. Ni ukuvuga ko atari intambara isanzwe? Oya, si intambara y'imbunda gusa. Ni intambara y'ikoranabuhanga, politike n'imbaraga z'ibihugu bikomeye. Ese koko ishobora kuba intambara y'isi? Yego koko, icyo ni kimwe mu bibazo bikomeye abasesenguzi bibaza muri iyi minsi. None Ngabo, amateka y'aya makimbirane yatangiye ryari? Mbere y'igihumbi kimwe na 1979, Iran na Israel bari inshuti. None se Ngabo, byahindutse bite? Nyuma y'impinduramatwara muri Iran, ubutegetsi bushya bwafashe Israel nk'umwanzi. Ni ukuvuga ko ariho amakimbirane yatangiriye? Yego. Kuva icyo gihe amakimbirane amaze imyaka irenga 40. Impamvu nyamukuru ni izihe? Impamvu imwe ikomeye ni uko Iran ishaka gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Israel ibonamo Iran ikibazo? Yego. Gute? Itinya ko Iran yagira ibitwaro bya kirimbuzi. Ese ko Israel yo ibifite, Iran yo ibigize hari ikibazo? Yego, ni ikibazo. Kubera ko Israel na Amerika bitifuza ko Iran yatunga ibyo bitwaro bya kirimbuzi. None Iran yo ibivugaho iki? Ivuga ko Israel ari ikibazo ku mutekano w'uburasirazuba bwo hagati. Ese intambara iri kuba ubu imeze ite? Ntiyoroshye na gato. Israel yagiye itera ibigo bya Iran. Iran yo isubiza ite? Iran nayo yohereza misile kuri Israel. Ese uretse kuba Iran na Israel byo ubwabyo birwana, hari n'ibindi bihugu byaba biyirimo? Yego, hari ibihugu bitandukanye bigira uruhare muri iriya ntambara. Nka USA yifasha Israel, Uburusiya nabwo bugafasha Iran. Aho no kuvuga ko Iran ifata USA nk'umwanzi, noneho bigatuma amakimbirane akomeza kuzamuka. Yego, USA ni inshuti ya Israel kuko ifata Israel nk'umwana wayo. Ese ishobora kuba intambara y'isi yose? Ni iki gishobora gutuma ibintu birushaho gukomera? Hari ibintu bitatu bikurikira. Ari byo kwiyongera kw'ibitwaro bya kirimbuzi, kwiyongera kw'intambara mu karere, no kuba ibihugu bikomeye byakwivanga mu makimbirane. Ese Ngabo, iyi ntambara izarangira ite weho birebye? Iyo urebye usanga ibintu nta muntu wabimenya neza. Ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Iran ishobora gutsinda cyangwa hagatsinda Israel. Wowe ubona Iran izatsinda? Iran ishobora gutsinda igihe Amerika yaba itagifashe Israel. Ngabo, ushobora kutubwira ibyo wavuze ku bintu bitatu bishobora gutuma amakimbirane arushaho gukomera? Yego, nari navuze ko icyambere ari ukwiyongera kw'ibikorwa bya kirimbuzi. Aha, ibihugu bishobora gukoresha cyangwa kugerageza ibitwaro bya kirimbuzi, bigatera ubwoba bukomeye mu karere ndetse no ku isi hose. Yego, ndabyumva. Icya kabiri ni intambara mu karere. Amakimbirane ashobora gukwirakwira mu bihugu bituranye nka Libanoni cyangwa Syria. Biba ku rwego rw'isi, ariko bigira ingaruka zikomeye ku baturage n'umutekano w'akarere. Yego, ndabyumva. Icya gatatu ni uko ibihugu bikomeye byakwinjira mu makimbirane. Yego. Aha twavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya cyangwa Ubushinwa. Iyo ibyo bihugu bibyinjiyemo, ikibazo kiba kinini kandi kikagira ingaruka ku isi yose. Nibyo, ubu noneho ndumva impamvu benshi bibaza niba iyi ntambara cyangwa se aya makimbirane ashobora kuba intambara y'isi. Ngabo, ibiganiro byacu ni akagaruka. Yego. Reka duhinire ahangaha, dushishikariza abantu gukora subscribe,
gukanda like ndetse no gusangiza inshuti, kandi bibuke kuduha ibitekerezo n'inyunganizi muri comment kugira ngo tumenye aho bafite ikibazo cyangwa se n'inyunganizi tuzabakoreraho kuri video ikurikira. Yego nibyo, nibakomeze badukunde, dukomeze kugendana ku murongo umwe muri Afrovision Post. Murakoze cyane.